Nasigi hauzik hawgi maroi ko pauseng. Manipur da mioi lakh nipalom leiriba sina chahi amada u chara amamam tharabade Manipur gi environment ki bhibam phagathan bangam gani haina Governor Nazma Heptullah na haikre. Amade lamda masida kundaminari ba furup sing lan na pau Hongnarambana khwaidagi chawba issue oina leramba adu hawdikti leikidre haina MLA Awangbong Nyumai na haikre. Karumjare ISTV pau miyang tabiri basing mutaram nokjare hauji mapung iba pau Manipur da mioi lakh nipalom leiriba sina chahi amada u chara amamam tharabade Manipur gi environment ki phibam phagathan bangam gani haina Governor Dr. Nazma Heptullah na ngase The Governor's Initiative for Green Manipur 2018 gi ahanwa phase ki oina wangkhai kendra da chatakiba loishinbagi thorom da haikre. Green Planter Society, ESC, Citizen Club, Wall United Club na puna sinduna Nongwibung Multipurpose Hall da pangthokiba thorom aduda Forest and Environment Minister T. Shyam Kumar, MLA O. Henry, Mapan Suba Sector Assam Rifles ki DIG Brigadier Amit Kapchel yauna mioi kyana saruk yake. Governor Dr. Nazma Heptullah na luchingduna Konung Mamang Island gi akoibada u chara sing thake. Zatkiba megi tang kundagi kuntra fawba program asigi makhada wangkhai kendra da u chara lising ama thakre hari. Masida athoi ehen takraba singda Governor na manama thum yenthokpaga loinena Governor na miyam da u chara sing su yenthoke. Governor Dr. Nazma Heptullah na haikibada uwa yokatpa haibasi miyoiba jati aikhoigi thaudangni tungi mirorgi damak kathokpaga loinena u thajin batangai fade sarkar khaktana tana leiriba club organization singna Manipur gi ainga sagi khal kahendana thamnana ba wakhalolda aikhoi punna sangshinba matam oire Manipur gi honglakliba aing asasi kanana ba ipung khudingmakna u thajin bagi mathau tarakli haike. The way it is becoming hot, the climate change, the different seasons and unusual rains is making us to think seriously what are we doing, our planet, and it is the responsibility of each one of us to plant trees. Predominant responsibility is to create an awareness among our youth. I am happy over here that a number of local clubs have joined together to create this awareness, and I am extremely happy. Thoromaduda sarug yakiba MLA O. Henry na Honglariba inga sasi nongmagi ahongbat lagliba si kananaba mahaki kendra dasu leptana uwa thajinaba honari haike. Forest and Environment Minister T. Shyam Kumar na Manipur da u chara lakh tara mangarum thananaba honari masibu ningthina ngak senduna hinganaba miyam punna honaminasi haike. But no one's maintenance. The future, no one is looking after the one we plant every trees. This is the most important. So please maintain, please do care. We have planted the trees. Please do maintain, please do care. Because this one, if you don't maintain carefully, if you don't this one do after care carefully, if you don't pour water, then if you don't protect properly, it cannot grow properly. Then what we organize this one, but it gets said it is useless. I humbly request that please do care, please do maintain properly. Lamda masida kundaminari ba Phurup Singh lan na pau phaunaramana khwaidagi chawba issue oina leramba adu haujikti leikidre haina MLA Awangbong Nyumai na ngasi Chingmairong da leiba adim jati da pangthokpa Tamai Kendragi NPF Party Workers Singh Interaction Program da haikre magna makhata na haikibada Phurup nipu hena leiba lamda masida Phurup khudingi tongan ba issue sing lei apunbagi oiba sap manaba issue di lana pau phaunabadagi amana amabu lana longnabadi Anoba lengaga sina lana longnaramba sing loishinduna sakhot lambida khong thangjin minaba hore problem ama thorakpada matam sana yengsindabadagi ban blockade kaya toromba adu haujikti leikidre Manipur gi manungda khwaidagi sothana leramba Toksem subdivision ase haujikti hanadagi ahongba kaya lakle haike. Main issues state leramba sidi misunderstanding ase achoba community aduga people community marakta aduga khra chauraba community mission marakta
social gaps miyam si yam koi na sumaina leiram me peace leitre kati kramaina development lakadra peace leitre der kramaina koi nungai bu punsi wena koi panbangam gadra akoi kari kari ahong balakra phajaba akoi na pamjaba nadraga sarkar sina kari kari khondang chali habisi akoi closely mayam follow to bedar karle lambi thong awat pina thanbagi damakta akoi jahi amani gi manungda achievement si ude haibai ramiyai adubo chakhibagi matam du da yengabadi ngasi success yam angan bada success oiba kyamrum su leirabani habse ai thamjaning bani ngasi ki thoram adu da Tamenglong gi ADC chairman nam chinrei panmai amadi atai NPF ki ADC member sing su sarugya ke thoronga mari leinana Tamai village authority gi chairman Adim Abonmai na haikibada go to hill amadi go to village mission na sangshilakli ba thabak thoram sing asina praja singda yamna mateng oire haike Haukiba megi tang kunma panda Imphal Jiri lambi National Highway kuntra tareta lairiba barak makru amadi irang thongasi mapangal kanba thong sing oina sembina ba TDC na Prime Minister da aiba cherol piduna khangan khiba adu ngarang PM office tagi TDC da hauzik lokalagliba thabak singi matang da wafam kaya khangalakli hari hiramasiga mari leinana ngasi MG Avenue da laiba TDC ki office ta paumi singa unaba amada TDC ki President Ais Ranjit na hakibada Thong ahumasi mapangal hengat handuna gari singna metric ton kunmari dagi hena puba yadabagi athingba leiriba ase lokthokuna gari gi arumba yauraga metric ton kuntamathoi fauba Central Motor Vehicle Act ki matung ina port puba yanaba mawongda sembinaba Prime Minister da aiba cherol adu pisin khibani Masigi matungina Prime Minister Office na lokhalakpa thabak ama oina Highway Ministry da darkar leiba thabak sing taunaba khangalakpadagi Highway Ministry na amuk lambi asi sembagi work agency oiriba NISIDCL da amuk thong sing adugi darkar oiba thabak sing taunanaba sinakre hari Maramaduna NIS kuntra taret ki thong sing athuba matamda semlagani haibagi thajaba leire thong sing asi semdrabadi Manipur da PDS ki item sing building construction gi item sing amadi nongmada sangraba yadraba darkar oiba polam sing pusilakpada apanba oibana Manipur gi economy da yamna chawna akaiba oire asigumba sing asi yenglaga TDC na Prime Minister da aiba cherol adu pikibani Manipur da leiriba NISIDCL project na su lambi asida leiriba Thong sing asi sabada thaudang loriba Garden Rich Ship Builders and Engineers Limited ta se iduna thong asida metric ton kunmari dagi nifu phawba pot puba yaba thong oina sembina ba khangan khre hari Thong sing asi ing solution tara humdoi tara mari dagi akaknaba metric ton sing khara khakta puba yabagi athingba leibana lambi asida gari chaliba singda awaba kaya mayokna duna leirakhibani Imphal Jiri lambi apaba lambi ama oire adubu lambi gi mafam kaya da landslide sing toina thokliba asigi matangda yengsinba amadi lambi gi drain sing sembagi tangai fadaba leiri handakta thokiba landslide ta NISIDCL na lokiba thaudang su thagatpa phongdokhe TDC na lambi asida overloading tawduna port puge haibanate Central Motor Vehicle gi matung ina port puge haibani haike amramda NS2 Imphal Dimapur lambi sembagi mawong peningai oide Dileng tactics amadi thikadar singi nungaina ba lambi sembagi mami chawna tare lambi asisu athuba matamda transporter singdagi complaint leitaba lambi ama oina sembigadabani hiramasida Chief Minister na akhanaba miyeng changbiyo haike अकोजा करी कानबा अहुम करी लेरिगे लेति लमी फारे फारे हबी कानबा जकिंग चोंगदे हाइबदो माय अदुना मणिपुर गवर्नमेंट अमदि सेंट्रल गवर्नमेंट मसिगी कैनोसे आइनेस 37 दे लेरिबा अथिंग मसि लोकथोक पिरकांदा एस पार रूल एमबीए की मतुंगिना मसि गाड़ी सिंगे चलत यानबियु अदुगा NS2 दा चथरिबा लंबी खुसेम पेनिंगाय ओइदे मरमदि डेलिंग टेक्टिक्स तोरगा लंबिन सेमी लंबी जे थुना लोइसनबा अमदि प्रजा सिंह अवाब पीदनब मोंग लंबेन सेमजनदे ठेकादार सिंह सेंदोंग लेनब मोंग लंबी सेमी अदुना इम्फाल दगी माव खावजे अथुब मतमदा ट्रांसपोर्टर सिंह दगी कंप्लेन लेतब लंबी अमा ओहेनबीदमक्ता अथुब मतमदा सेमलोसनबियु Amaramda Imphal Jiri lambi da leiba makru amadi barak thong asi RCC gi thong oina
साननबगिदमक बोर पाइल हैबा लुशिलकले हाइना NISIDCL गी अथॉरिटी इंजीनियर RK सुरजितना ISTV न्यूज़ दा फोंदोरकले मांगना मखाताना फोंदोरकपदा हाइरिबा थोंग अनि असि चही अहुंगी मनुंगदा लुशिननबा NISIDCL गी माइकेदगी खंगलकले थोंग असि लुशिननबा होनबदा कनागुंबा अमतना अयत अपन पिबिगनु हाइना अपील तौरकले अखोजी हुजूजी खितंग मतेंग खरा मतम खरा पंदरी हाबे तारे अदुबो अखोई यामना थुना होनजरगा NISIDCL गी तरफतगिसु ब्रीसी यामना थुना लोइसनबा इंस्ट्रक्शन पिरकबा लेरे अदुगा सिदा नतना अखोगी बराक मक्रू अनिसी यामना थुना लोइसलगदी हौजी ट्रक चटपदा लोड की लिमिटेड लेरिबा चटपदा क्यू दौना सांगना लेबा मयामसी अखोगी टू वे ओइरबनिना अखोगी गाड़ी अनि थोंगमतदा मतममतदा अखोगी माय ऑपोजिट डायरेक्शन दगी लानमिनबा याबगी खुदोंसाबसी फंगगदी मसुम प्रॉब्लम मयामसिंग असी लोइना सॉल्व तौरनी NISIDCL गी प्रोजेक्ट मैनेजर L संजोयना फोंदोरपदा हौजिक नेशनल हाईवे इम्फाल जिरी लंबी दा लैंडस्लाइड थोकपदगी कंपनी असिना अकनबा मोंग दा लंबी सेमबगी थबक चथरी कंपनी असिगी मखादा तोंगान बा एजेंट सिंगनासु लंबी सेमबगी थबक चथरी लंबी असी मपुंग फाना गाड़ी चटप याननबा यामना कन्न होनरे कंपनी असिगी ओइना थमलिबा पांदमगी मनुंगदा चादा तरा खक्तमक सेमबा लोइबदा ngairi मखाताना मियामना चतोक चसिनदा हेना नुंगाइनबा लंबी सेमबगी थबक मपुंग फाना चथखिगनी हाइखे NISIDCL na hana biaro leirambadagi 27 March tagi akoina asagi kenoji lambi sembagi matang ji akoina haujarakmani ada hujir ji akoina sengi ba sagi ba mayam koigi tawgiba jingdu koigi la present hujir jing leiriba contractor jingsina koigi effect liability per manungda moina loimak sagi ate akai mayam tu moina loimak sem हंदक मणिपुर दा इसिंग इसाउ थोक्तुना मियोय कयागी युम इंखोल ngayok pham sing ising na mangan khre misi mina yaw khre yum kai kaya tekre masida minister MLA official amadi lanai lup kayana seng sak hawai chengwai paisa amadi atai polam kaya piribasi kanaba mateng oirabasu madu ngai haki oiba thabakni haina manipur lomi lup na khangalakle hauzik awana taraba sing ayamba leitalaira ngaktani makhoigi khunda leitana ba sarkarna niyom chumna survey togduna matik saba mateng pifam thoi hairi सरकार की डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट ना तसेंगना अवाब तारबा अमसुंग सोकलबा सिंगदा मतेंग पिबियु हंदकी इशाव असिना अहान बा लौरोकिसु अमांग अता थोकन खरबने नाकल अमरोमदा हारगी ममल सु पिफम थोकपा ममलदगी सरुक अनि हेंगतना ताखतख्रे लेगे हायरबसु फंगदबगी अवाब ओइरे हौखिबा चहिदसु इचाउना लौ इंखोल युम कै ngayok pham kaya mangan takhan khrabasu madugi mateng pinanaba kaithokiba paisa hauzik phawba pibidri hare handaki ichaw adu chawpham thoktabada chawkhibane matam amada nimit 10 ni chupna akanba nong chubada ichaw thokhide hauzikna nong manini khak nong chubada turel kaiduna ising ichaw thoktuna misi mina phawba yawre mari leinaba authority sing engineer amadi expert singna miyamgi yaifanaba thawai yawna land use policy gi housing policy education policy industrial policy irrigation and agriculture policy water harvesting policy amasung afforestation policy sing thabakta chatharamlabadi isawgi awabasi yaramdaba yai haire मियांगी अथॉरिटी ओइरिबा सिंह कोक चुंगसिन नदुना थबक पाइखतपा मतम ओइरे हाइरे इसाउना सोखनबा लौ इंखोलगी खासना अमदे KCC लोन कोपिगदबनी हार मरु मरांग अमदे लहोल न चिंगबा ममल ताना सरकारना फंगनबा होनगदबनी मांगख्रबा ngayok pham sing semgatnaba selfam nga macha amadi hidak langthak sing matiksa na pigadabani nganu yen sa san loijariba singda makhogi chap saba mangkhiba sing adu hanjil hannaba mateng pigadabani isauna sokan kraba school lambi thong yum kai athuba matamda sanjin bigadabani upai lejadraba mayum soklaba singi yum sabigadabani turel maru singda pak sanna u thaba amadi food security act bifam thokpa cheng sing athuba matamda pibigadabani hairi hauzi aten ma bream tang lokjare Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil chabiu karupati oibiu. Masida sunatana lucky common price mayam amasu leijari. Adongi manak nakpa store dagi fangbigani. Movel Furniture Monsoon season ki oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shahadani fu fawbagi discount pijari. Asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari. Nasimog Lengsin Biroxi, Movel Furniture, Kwa Ketel, near Imphal College. Aina isa
मेडिकल प्रोफेशन से चलनिंगबदगी करम मफमदा अफबा ओजा क्राइद लेगदगी हाइना थिरकपनि लास्ट आइना कमेंट थिंगजबनि आइन बिनीता निंगथौजम आई हंदक नि 2018 सिदा मणिपुर के ओइना टॉप ताजबन एवरी वीक के टेस्ट सीरीज न पांगथोकलिबसे एक्जेक्ट क्वेश्चन जिंगजे अंगांग सिना परीक्षा जा चंगरकान अंगांग हराउना नोलगे थोलकपा नेट एग्जाम के ओइना हायगदी मणिपुर पुंबदा कमेट सिना केयर लौबीबसे यामने हेनगद्रा हाइबा आई थाजबन चाबदा हावरबा हक्सांग सोक्तबा बोहागी मस्टर्ड ऑयल द टेस्ट ऑफ असम डिस्ट्रीब्यूटर ओइनिंग बसिंगना मोबाइल नंबर +917578007064 गुवाहाटी दा कांटेक्ट तोबिरक यागनी बोहागी मस्टर्ड ऑयल Unique Education, the first CBSE and ICSE coaching center at Imphal. Admissions open. 5 months foundation for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation for CBSE class 12 science private candidate. And 5 months foundation for CBSE 11 science. Class commences on 28 June. Unique Education. Sega Road, Konjeng Hazari Lekai, opposite Sangai Express. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. Changi labor solak padagi kuchu singaktaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama numayaktaba singidamak, amatta nayaba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule wo changi nisnabiyo. Kujun gidi tata college di mamal cuma pang kuding jam mana yo cuma ngoroi pista celebrity na adu cuma takta superlink footing gi offer me amun piri sidi tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar adu di sana gi mohut yang na sin bayar MS Iramdam ki Laisil Aqua Project Private Limited Kabo Laikai Dolaland Dalaiba Ekoi gi factory da 250 ml 500 ml 750 ml 1 liter amadi 20 liters packaged drinking water marangkai no phangbiragani naung no puthok saba packaged drinking water asigi test kaw sungam ngamloi. Admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma in tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai, opposite Imphal International Airport. ब्रेक मतुंग मया मुतराम नोक्चरे मखा ताबा पाउदा इतिहास का सागोन अदुना लेरक्लबा इम्फाल शहर असिदा लेरिबा नुपी कैथेल असे लमदम असिगी सेनमिटलोनगी मरु ओइबा मफम अमा ओइबगा लोइनना लेबाकी ओइबा वाथोक कयादा अचौबा थौदांग लौरिबा मफम अमाने मसिदा नुपी कैथेल अहुम असिदा IMC ना ऑथोराइज तौबा लाइसेंस पाइबा मियोइ लिसिंग मरी रोमना नोमगी चरा तांदुना इमुंग मनुंगी अवारपा मेनबगा लोइनना मसा मसु सेमनबगी दायित्व लौरिबनी हाइदुना ख्वाइरबल नुपी कैथेल सेमगत सागत लुपना खंगलखले मी कुंगलबा इम्फाल सिटी की मियांगी सथोक चशन तौरिबा फुटपाथ अमदी लमजाव सोरोक्ता नियम कायना गाड़ी पार्किंग पिशनबा अमदी पोफम फमजिन हंदुना मनुंगदा पोट योलिबा खुदिमक कैथेल की मपानदसु योनसिलकपना कैथेल असि सिहन्नबगी मचाक अमा ओहेले हरे सरकार न मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग तानादुना तुंग कोइबा सोल्यूशन पुरक्तुना मार्केट पॉलिसी सेमबगा लोइनना मतम मतम की मचुंगिना पोट की ममल लेप्तुना होलसेलर अमदी रिटेलर की खेनबा थमनबदे लमजाव सोरोक्ता पोफम फमबगी चांग हंथा हनबा ngamgani hare हौजिक्ति लमजाव सोरोक्ता पोफम फंबा याबगी खुदोंग साबा लौदुना अयुकी पुंग 3:50 नुमिदांगी पुंग 9:10 फावबा पोफम फमजिलकपदगी कैथेल मनुंगदा पोफम फमलिबा सिंगदा चाउना अकाइबा पीरे लागलिबा जुलाई की तांग 5 फावबगी मनुंगदा कैथेल सिंग असिगी अकोइबदा पोफम फमलिबा सिंग अककनबा नियम सेमदुना लोइसिनद्रबदी कैथेल मनुंग अमसुंग मपान अनिगी मरक्ता थोरकपा अफाफाटगी दायित्व IMC अमदे मणिपुर सरकारना पुगदबनी हाइरे गुरु इबेम्पिसा कल्चरल एकेडमी की अहुमसुबा फाउंडेशन डे ngasi लंबोय खोंगनांग खोंगदा लेबा श्री श्री गोकुल चंद्र मांडपता पांगथोखरे थरमदुदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार के राधा कुमार जैन डांस एकेडमी की डायरेक्टर एल उपेंद्रो अमदी गुरु इबेम्पिसा कल्चरल एकेडमी के एडवाइजर PS राधारानी ना मरु ओइबमे सिंगोना सरुकिया के एकेडमी की प्रेसिडेंट T आनंदीना गुरु इबेम्पिसकना पामजरंबा नट संकीर्तन असे ngasi की मिरोलना मखा समथनबा होनबनी हाइके
ओजा गुरु सिंह थंबिरंबा महाजय के मसक ओइरबा नत्र संक्रितोल से असुम असुम मांगसलक बंग उरकपा सिदा आइना करिउमा खादादंगदी हगल अगलेबा नत्र संक्रितोन बो पामजेबा नहारोन सिंह छात्र सिंह सिदा परंपरा दे हौरकलेबा नीति नियम भक्ति प्रेम व्यवहार पुनमक असे हौजिकति खरखा मांगसलक बंग उरकपा सिदा करिउमा खादाददी हौरेबा छात्र सिंह सिदा आइना ओजा गुरु सिंह थंबिरमलेबा सिगुमला पोट सिंह से मांगदनबा मखोय पुनमकसु खंगमिन असे हाइबा वाफम असे आइना मयाम सिदा थमजनिंगबगिदमक्ता असिगुम फंक्शन से पांगथोकजबनी International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Gamari Lainana Technopol ki SP Dr. S. Ibom Sagi Miyeng Makhada More Commando Madi More Police ki Apunba Kangbu Amana More Bazar da Laiba Dukan Sing that drive Chathabada Lupa Lak Ama Henbagi Yu Amadi Beer Fagadle Fagalaba Polam Sing Excise Department ta Sinaraba Matungda Miyama Mangda Haidok to Namangan Kre SP Dr. S. Ibom Sana More da drug yauna May Kabani Sagi Polam Sing Tingnana Bahona Bada Miyamna Mating Pangbiu Haike और हजिक सो कोइना सी कोइ फाजरिबा से कोइ मियामना पाउ पिबिरकपदगी मियामना मतेंग पांगबिबदगिनी हजिक कोइ मोरेदा कोइ ड्रग एंड अल्कोहल फ्री ओइबा मोरे अमा सागानना बहनाबदा कोइ मियामना अंगम मतेंग पांगे हरसे आई थमजगे कोइ मखाताना कोइ मियामना से पाउ पिबिरखिगनी मासी जो कोइ मियामना पाउ पिबिरकपदगी कोइ ngasi जे फाबा ngमजरिबनी कोइ मखाताना कोइ मियामदगी सपोर्ट कोइ निजरी कोइ मियामना सो कोइ थागचरी कोइ ड्रग फ्री ओइबा अल्कोहल फ्री ओइबा मोरे अमा Manipur की border town More Bazar da Thaliba street lamp sing asigi manungda More forest get home More Bazar da street lamp ani natana atai atopa street lamp sing yakidaba tha ama henjilakle hari numidangi matamda More Bazar da mai mamba asina maram oiduna miyamna chatok chashin tawbada kudong sadre accident thopagi sang hengalakle More Bazar lu nana thamnana ba WATAM gi ima singna numidangi matamda amora kai sing sengdokpada mai mamba na maram oiduna kudong chahandre mari leinaba singna thuba matamda miyeng changduna yadraba street lamp singa si ngalan biu haina More gi praja singna phungdorakle Kanchipur da laiba Imphal Public Higher Secondary School gi kyamgaida nauna saba hostel amanga si hangdokre thoramadu da Manipur Recognized Private School Welfare Association के Chief Advisor and Tomba Imphal Public Higher Secondary School के Founder Principal A Kennedy Yauna Principal A Kennedy Yauna में क्या न सरुकिया के हौजिक मरोई बपाव अमुक Manipur da miyoi lakh kunpalom leiriba sina chahi amada u chara amamam tharabadi Manipur environment ki phibam phagaran bangangani haina Governor Dr. Nazma Heptullah na haikre amadi lamdam asida kundaminariba furup sing lana pau phongnarambana khwaidagi chawba issue oina leiramba adu haujikti leikidre haina MLA awangbo niumai na haikre Hauzi Fabugi when a dia significant power transmission jere, Yang Tabiri Basingom Kahana Kurum Jere.